kum shibinta ka jingrakhe ya ka lingkhu sikha Mahatma Gandhi bat ka jingrakhe ya ka swachhata hai seva minta ka singi ka artarek risaw arhaja arpsaw ka office jong executive engineer PhD Maukarwa division kam member secretary district Swachh Bharat Mission Southwest Khasi Hills district Maukarwa Kalayo ban pelat ba ya ki khatwei tili ki kali ket nyut ki belatep kum ki e-vehicle ki badai lemba ka scheme Swachh Bharat Mission. Ya kita ki kali ket nyut layo ban IT Shaki Cluster Village Waste Management Committee jong Karanikor Block da uba ki nong besaw Executive Engineer PhD Maukarwat Division haringkat ke jingdan lang ki BDO jong ka Maukarwat Badranikor Block uba ai lauren yang bat uba Steve Marwin USDO ka Maukarwat uba ai Karbudan ba F Thongni SDO Ranikor ba Sheikh Borland Shangbai District Coordinator DSBM Maukarwat bat kiwe na kalyang uba ke nong basa ulethu ba kini ki kali kenyarap shibon banwanra ka khoj hapo kishnong githaw namar kini ki kali kenyarap banetlum yakinyut ki bampot na manla kishnong kum ki plastic ki nar ki bilor bat kiwe bat yakini kinyut ansalum ha ki collection center bat hadin balasat la penrekyang ansala ru bandi yaki hadin ke jing sami kini ki kali layo ru panpelong ya ka special gram sabha ka program kerpang na ka benta ka jing pene pensa ya ki telong umbam umdi ha ka ba lawan menyeshim benta de ki nong elam shnong jong ka Ranikor bat Maukarwat Block Charman bat sekretari jong klosta jong Karanikor la don hakanika por bat tumjuro hakanika singi yakaba ngin sasam yakini ki kali bat kisafket ban hon obar hakini ki Charman bat sekretari jong ki klosta jong Karanikor bat hangni ru don Charman bat sekretari jong ka klosta jong ki Maukarwat jong ka Maukarwat nakaleng jong kini ki klosta jong ka Maukarwat ila dap ban launch hat santili kini ki banai baladap menta pade min launch saya kini ki kali jong ka Ranikor Block ngatepat nakaleng jong tolong ba pidai ya kabar suma ni kini ki e-vehicle ki electric vehicle kabang penangkam dakalai Kau biar tuai pi bakador jom kini ke vehicle dalam kubas sawlat ni pawajar aspak kanyo. Kumtu kembali betai do district koordinator jom ke district SPM kejuni bakidai ban buat ikini ti jibatai. Nang ba kini ti vehicle jom pi kene. Kumtu kembali betai balada kidun kami kini ke jibatai bedai kumtu ban sumahi kini ke vehicle ru ngisa ai shopping ngisa penpoi shopping. Bonsin ni gum ki beriu nim khinkor khamtam ye ki mar sarkar kini kilom ki jing khu ki jongki ka sarkar kala ai na ka bentai jongki na ka benta ban yarap na ka benta ka jing khot ka jing suba jong ki slong ki thau ki jongki kini ki i vehicle kila ya bangkit ye ki na ka benta kini ki jabo ki bompot Pila ban tiet ye ki na kisnau ki thau ki jompi ye ki jabo ki bamput ban bu ha ki storage shed ki bangla ai kisnau ki thau ki jompi kiet ye ki na ki ying sam ki jompi ban bu ha ki to ki storage shed ki bangla ai na yang jo ka SBM ban bu hang tu ban certificate ye ki kiar ki badan hang tu apa storage shed lagalong yang plastik di bus jaka, lagalong yang narjot bagi juga yang bus jaka, yang kini narjot tiba kila penlang hari ini jin plastik lalu storage shed kila balik di
Hagini ki scrap dealer kidon kini ki no kit kini ki marja kila ban di ki batalong ka jinuntoy na kabenta jong pi haba pidi gitu ki marja lagi long ki tinjot kinarja patunta gerte ikini ki plastik ru Lapa punya cuy pi bahang ni hamo korbat jungi kadon kata ka plastic waste management unit hapo kasinong radiko hapo kasinong nongla kadon kaji hantu bangila ban transport ane ban letha iki plastik na kasinong kitau kajungi ban leku hapo nonglang hantu kadon ka mesin hakabakala ban kompak ia kini ki plastik bandal dak kompak ngebu senjata bat kadon ka agency kidon ki boy pat kibala balik thiet gitu ki plastik kiba ngila dak kompak dak mesin kabadon hapo nonglang hangni hapo ka makurat blok kajungi harani kor kan mau nang baki sinong isa kang GBEC ba ngida ai kam GBEC minta kam lesu tangga ba ai kam machnai ki surat ban snai ki tolong ndre unjur ban thung di deng ni ong ban pen khut ki sinong mitha tingi don sibun ki pelan kumbal ong mane ba hapo khat prang ila don kan ka plastic waste management unit ke kumu chairman bangi pai tungga jing trenda ka ya chat ni kerman skam lamba hajing yo ekini ki kali ndang ila yo ban lum ngin bu hang to te lembaga kawal apoy ga machine ini ban kompres kini ki plastik ban gisadan ki agency ban shim kini ki plastik ban yo di sawai pa te ni sayo susu ki jipan syai ha orang ikor blok halor kan ga plastic waste management unit ndang ilayo ban plate ni kerman bahu nusna manwan ni ban plate te kaji ketu bakaji perkan mau yang ni kalong bumantara dengan snika jong Mahatma Gandhi kaji ong jong u ni perkan mau pilang barok mutar about on be the change that you want to see in this world. Lane penlong mapi kata kajingkala kabam pi kwa siapa ni yang dengan partai. Pi kwa apakah sinong jopi kanong mabaput kung kamaulan nong dengan kiwai sinong kamdai banang to dan baki sinong jongi kin sedang dan lekut no andre sedang na pi sedang na kawai kaying na way bureu na kawai ka VEC na no ka unit sedang na ita ibarat kan sakala sisa sinong itau jongi ni dor ngilong sisa kita kasih nong kaba donbok nak iba donbok tam dia dikasih ngidang don ki bangi di ki bompat jabo bompat lang kung tawa ang kra bompat lang kung tayo nong stan ngidang ya burong tingin ko ahiban ng bukta tingin ya sumarsukya gini kenal gini kentin ba ang Mahatma Gandhi ba ngilong sisa ka jingkala kumbang ini ko apan i kanu ba jingkala kani ka apply sibun hakanu ka bentanya ka imlang salang dari na bentang ta kasngi pelit jengmut na mata jingkut ka jing suba ka jing suma ngindar la ka jingkit kli marwai batla nginsa lembaga jingkit kli lembaga jingkit i kan uksa jungi ini ki wai ki pateng ki bansawan ro kin sebut bat ngin penne kansa kumjuhi dan kalian jonga kang ki kentin ki bakendek yang semar aku boleh bilang barok ki ba layo banwan hakne form tabat kublei kapang nam takini kisnong kiba lay kiba layo kini certificate kiba lawan cekmat kiba lapan i kan nuksa nam tabaro umno ba nginang ya cekmat nam tabat jingkut tu kisnong itau te tangi di benda ka kongsan ka bang deban le kambuat ya ka te habang kren sepang ka tulong ngai sam baro na pre jom pitep ya ka tulong baro pitep te kamta magi ki por ki bamenta kamu paidaring di kipai ti kidai te kepala lagi jauhi terong ti kawai ka banga kuapan penpau yu yang ka por ka ane ka pangidam kam banyak keren kan ka por ka bot kumdo ban penne pensa ya ka terong akan mau ane piru ki akan mau ya ki por ba pidang yarit aga baki tulong om kibun ha akan mau ba kapor ba rai kena yang don go ba kendai siam ci bosnyam abang ya bur ki gitu ke men melilum ni masih wadah kapor telang ni ha ya pakti sangun remut ka badan ma kadang he ko dangka kata aja yende abang alen mentai ta gejaka kemudian ungsyo dangan ini kisni wen urang ba lezo yang abang ni alat mountain kadang katoi ka bahe ba yesum ruang da kidon itoi bomnur bansum kadai alat mountain hang do kadang kudu kawa to nala kabang pinjam itu pai de
Wira ba ko hang tu ka do karu ka bon ki do ki bon dai mentah hi ikum nu. Ngatai kata dia ini di riurang bang kita amokurat kita lakukan bang ngatai. Siapa orang dekat arata. Kalau enggak ju, lada ya ke mobile ju pi ham tam kini ki mobile Samsung, lada pi sat. Siapa bentar buat ke bateri ju pi buat ke armet. Nak kata mau yang pi ba, pi di ban charge kat kum ke cinta jom kopi. De ka warranty jo kali ada license. But kandon ro kini kandon ro kanikas free servicing na hadu si nak ladap si 4,000 kilometer kandon ka free servicing na keleng jong ka company kan wan bandle servicing ha ki blok bandle ni ha kinuk ni jaka balapan baik da ka office te ha ka servicing kandon hi ka jinglut kendiat kum ki mobil kum kini ki oil engine oil te kandon hi ka jinglut kendiat te sibet da lawai ka ni ka jing ka program ka jingalan jungi dengan sapin i ka kenja demo nan ka kumno bannya kumno ban control kumno ban adjust kumno ban on ban off ya ka kali kan sapin i sibet